bazaar Puja. Tara khen thang manai. Mana sih lupa. Ada yang foto kok thang lagi dah. Baru kayang paling sih bang ya kali kali. Ya kali kali. Ini baru bang semua yang harus thang naik kan aku. Ada. Yes, sir. Baru bang suka. Halo. Matching apa? Ito, yan na. Hello. Pada ka rupiah. Aha mo dito sa mga ko dito tayo. Bisa kalah. Setelah apa nak jika kantong mana mana. Jadi salah. Marah nih, mahal beli. Jam sebesar sana sungai apa? Oh, bazar apa aja? Nanti kanai. Tunggu sare. Hoi. Hello guys, di bawah kaham. Mungkin salah nyamuk ya, karena asal aja sungtawo penugasan anak dorong. Ika mukai, teplo mukai. Anak sih minus namanya himo hele zuma. Suna mak kan tuh kaya paisi som nage ini anak tuh dihin cawo. Anggur asal kaya dorong bose. Baisa asal ke busa ya iko bidi mami sih tang mana yo. Asal ke hele bodai dega deh hele zuma na. Saya itu kan tak susah tak lagi. Am saya kan kaisha baru sayang. Ang biti saya tunggu sana masih kita. Kau paham? Thok kata belok. Asal dimilih ya. Saya yang buat asal. Ya, gua tak kerasa. Wasem tak sadar. Buat itu kan? Ada negara. Berat. Ngoni ku mesti serum, betang ham dah bin buah kun hian apa nak? Siru. Bin buat pun hingga sasa di nu. Bin buah kun hian an buah ka hino. Serap cakanya. So jeng ha. Yang tabu tipe ni, mikmu rata. Tak kalau pasal mikmu rata, saya aku ni mikmu rata. Soalnya hina itu, kamu jangan rata awan terus sana ni hina aku ni. Suwi tu orang tahu. Cita rok kaham kekari itu sunah nih, pokoknya takari kota wo, naik aja bono, bono kaham kau semen pori ngagai, dia satu ibu sojak aja kori naik dia. Kai nok thana bagai ang, ika punga ciri-ciri yang kau, ani besar nongkor kapo nok ni, anak bagai, dabu kata, dabu pusuk itu, satu nobat itu, lihat heblo bisa kakelangan pat. Orang aku misal orang tebel orang kotor tunggu, jadi jangan ngejam rapi mewa angkat pakai aku darah sengaja kau, jadi jangan benang bawa kita pano, pagi ata kaya ata, ekdom, jadi sih dah, sana nang mana, mia sih mau saya sih kak tuh kamu terus no,
Cái khen thì bảo kisa khắc cái mà nó áo bảo khắc cái này hay không cái cũng xong rồi một thép lông nó anh blog rồi có một phun chắc độc độc một thép lông em vẫn chơi cả ham ở parawo job giờ paras có đâm nào một thép lông cho tôi nè mà nên một cái sen thép lông job tôi bro khắc cái phải ta ở trong khang nó nè quá chỉ bro man này cái đó mà càng xia càng bộ phái trong này cái nào con ấy cái gì cũng phải